Ngizokhuluma uKhehlelezi nabalandeli bakhe. uKhehlelezi kufuneka abonge ukuthi unabantu abamthanda unconditional. Kunabantu abamthanda right, kunabantu abamthanda wrong, kodwa lokho angakuthathi kancane, kuyisibusiso nje ukuthi uthandwe abantu noma wrong. Ke sibacabangele futhi nabanye abantu abasuke ngempela beza kumuntu omelaphi ngoba ngempela besenkingeni, engenamali, enethemba, engathi umuntu kanjalo angatshela iqiniso. Kodwa uyabona-ke umuntu onjalo bengabe ezotshelwa into engelona iqiniso ngemali yokugcina kuba kuhlungu, bese abalandeli-ke laba abasuke bekuthanda u-right noma u-wrong kutholakala ukuthi ababuzwa lobuhlungu obuziwe umuntu lo okade complain noma ingane acomplaine ngayo. So mina into engicela ukuyicacisa ukuthi ngicela ukuthi-ke uKhehlelezi njengoba kuyimanje kukhona into etrendayo ethi usebakhohlise kakhulu abantu kodwa bayamsupport abalandeli bakhe. Ngicela mina angabadayisi abalandeli bakhe, ngicela ukuthi njengoba bemsupporta asale yena esethula, angaphawuli khona bezommela kahle abalandeli bakhe. Ngoba into esengilothisile beke wathi uzama ukukhuluma uvele abadayise kakhulu abalandeli, kanti abalandeli bayazama ukumsupporta, hayi ukuthi ababona abalandeli bakhe Khehlelezi ukuthi ngempela ayikho imali yakhishwa emfuleni, hayi ukuthi ababona abalandeli bakhe Khehlelezi ukuthi ayikho imall eyakho Khehlelezi naye wayekade ewudakaboy exova naye laphaya. Bayakwazi lokho abalandeli. Khonopia Mall yakhiwe kulo muntu lo uKhehlelezi. Just imagine buku Khonopia Mall inkulu kangakanani, imali engayikhokhela lapha. Shelly Beach Hospital yakhiwe lo muntu, kodwa ngoba bayamthanda bamsupporta nakuba right wrong enjalo. So yena ukuze angabadayisi-ke akangaphawuli, ngoba uyabona nje bengabe ethi uzama ukuyidefenda, uyabona nje uzamile emfuleni ezama ukukhipha indaba yale yamali, ezama ukuyidefenda, wathi ufakelwe umuntu eCape Town, yavele yenza isitori saba worse ukuthi ayikho imali engafaka emanzini iphume ngapha. Uqale wathi ifakwe inkosazana lakutshela idlozi ebusuku, yabo isifakwa umuntu, babona abantu ukuthi hayi nawe usuyazicontractor-ke manje. So manje alikho iphutha kuKhehlelezi bengabe ukuthi he rose from humble beginning, yabo, because actually most of us we rose from humble beginning, yabo. Imumva lethu lona elisenza sibe strong. Asikho isizathu, there is no reason ukuthi ufuna ngicacise kabanzi ngemumva lami ngoba vele we rose from humble beginning, of course. But yena uzama ukuchaza manje kahle kahle mina bengivele ngeinkunzi, enkathi echaza sekuyavela manje ukuthi le nkampani le ye construction yakhe nogugu loyo icompany yango 2020, kanti iKhonopia lathi uyakhe iqalwe from 2016 ukwakhiwa iKhonopia, yabo. Sekuvela manje into engenasidingo ekuthiwa yena uthe yes I rose from humble beginning. Bebezomsupporta nathi besomsupporta because nami ngangu-garden boy ngelinye ilanga, namhlanje ngihlala emzini ongaka nomunye umuntu wayekade naye enye into. Ngenkathi ezama ukukhuluma, ezama ukuba defensive, lento im-exposer ngenye indlela masekudayiseka abalandeli. Mawuqamba amanga umuntu uvela ngene nje kwi-technology athi 1212 abuye ne-information bese kuya exposeka-ke manje, bese kuba sengazuthi silwa nawe, kanti cha sithini one, ayithathwa imali yomuntu okugcina uma uneshock ukuthi ngeke uzomsiza, ithatha imali ngoba umuntu uneshock ukuthi uzomsiza. Okwesibili, awuzami ukudefenda into obona kahle ukuthi ngeke usayidefenda, uyathula bese abantu beyibona abakudefendayo. Uzokwenzani uma sikhuluma ngesimo sento eyinkosazana yasemanzini? Yes, Inkosazana yasemanzini sisuke sikhuluma ngento enkulu kakhulu, ngeke ifike emfuleni omncane kanje. Inkosazana yasemanzini iphelela ulwandle. Le mali ogogo ebusuku mangilele bathi kukhona imali efanele ngiyoyilanda emfuleni. Usedidekile-ke manje, sekweyogogo manje futhi abafika ebusuku. Niyabona-ke balandeli bakho ukuthi uniconfuse kuphi-ke manje, ubethe inkosazana uthi sekweyogogo manje. Akakhuluma iqiniso nje ndoda. Ubuthi wezaziphi ngale mali? Uma le mali kahle kahle masikhuluma amaqiniso mfowethu, kunomuntu ongikhokhela yona.